press conference kan an ko le a nimina cabinet meeting kan ne a cabinet meeting thu chuak thain khatin lo se tonga kan thu chuak ka thil hanin den to te mo hriat thiam lo palte awma hlo ma wangin ama train ka lo in bo sei ngat ngat to he thil tan hian upgradation of school chang ne san hi som hi pathuma khan school zathum le pali an zathum somli upgrade an nia a trend provincialize a trend provisional adopt anda a trend lam sam kan in eta da lu ania chumi chang chu kan soidon ania ei a thu hi print chua sa vekin kan ne soft copy pon in pek thei dona kan chiar chuak me nga hemi zo hian zo na nei te tan zo thei turin hun kan mang don ne ni som pariat tharuk sang ni som hi pali thole nia council of ministers to khom chuan ni som hi pasari thakua sang ni som hi pathuma council of ministers meeting in upgradation of schools sungchanga memorandum alo lut apom to chungut takin angai to thale a school zathum somli eta hian za som riat provincialize ania somnga le pahni provisional adopt grant in eta da ania za le pariat hi lamsam grant in eta da ania school zathum somli din mun choi san na upgradation kalpui ani dana hian thil fel tok lo tam tak aw ma wangin council of ministers meeting tuthluk na pasazok chu thiatin en thatle turin atita ani ZPM party in sarkar na achantir atang khan he thil hingai ven zui ngal ani in school zathum somli te hi din hun choi san na tur te hi ti hi lo tel lo tu ni din hun choi san na tur po sang ni som ni pali hi nga state annual budget da ngal ani baka school za somriat te provincialization po DP and AR lama thon ngal ani amaro chu upgradation hi kalpui tak tak don chuan school education department le Mizoram sarkar dan acts and rules nei sa te man theilo ka sarkar ha council of ministers meeting in to na lo siam awangin ngai to that tura chop chua le angai pha a upgradation chungchang hi CM hena povoin hi lai thlen ani to boka school upgradation hi keni sarkar emo a minister point ti top emo ti danglam kan du mot lem lova zirti to tam tak tilung ngai le politics an beina om thei tur po ngun takin gan ngai to tela fel fai taka zirti tu le khotlang chok jang khaina ai ma in than ma chon tura tin du lu ta wanga thil ti ninge ya ngaya hian dan kala ngeni dan kala kal theilo na chin thil tam tak awma wangin tun huni kan thlengta a sarkar poi ati hle school zathum somli upgradation atana sarkar ma saina local kalpui dan chu an hnuaiah hian tarlan ani antia school sang adopt grant in aid lamsam grant in aid le khotlangina alo boipui kha da chho dan sang school of zat atangin engzat nge upgrade an ni ti te talan vek an nia ten school upgrade tura ti te din hun dik tak le rules kan nei sa nena khai khin na chu an hnuaiah hian da le ani an tia khai khin na poni che lowa engeniang ate na kha an tlingem ti kha ya kanan ena ta hian provincialization atana chop chua hian school za somriat anom ta a school somli pakhat chin criterion siam kha an phatani higher secondary hi an thalom khop maya som pani kan nei sa dok kan nei sa hi provincialization kan nia sarkarina dan ani phung tur chu za don pass tu ni zilai chu za tan nei tu ne tiang te kha an phavekani amaro chu high school te middle school lang chi ten an phatalowa da chuan school somli pakhatin za somli ata somli pakhatin dan siam kha an pha a za som thum pakoin an phatalowa eta hian a then chu angai thiam te mei te po thanga kan an ti amaro chu engching nge kan ngai thiam dona engching kan lak don ti hi
a sana rel le ngai thil ania chuwang chuan adang te pawh kan sei thla anga tin provincialize tura hian dan kan neya chuan school hi building an mani an nei tur ani ti te building nei mi lo te kan lo bil tela zirline nei tur ani ti te oma zirline nei mi lo te kan lo bil tela tin pass percentage hi kumli kalta a higher secondary te high school ang chia te chuan za som riat average in an nei tur ni ti te nia ange nang za som po pha em lo te then khat lo da pe on ta chuteng chuan sei tu sang sang a oma amaro chu i ta hen avain kini chuan kan pai vek done kan ti ani lowa sarkarin rules aneya nikina po kan sei chawanga tin professional adopt grant in 8 a leya a pahina so provincialization a za somriata za somthum pakoin an phalawa professional adopt grant in 8 a hian school somnga le pahni da chu ania ta chuan somli le pahni kha sarkarina aphut tipui thing thei an oma somin an phalawa chuan lamsam grant in 8 ve thung hi za pariat ania za som kha chop chu ania za pariat kha pom ania chuan chumi zinga somrukin sarkar dan ang khan again yang an kalpui theya somli le pariatin sarkarina rules and regulations a rules ani bi ka kha a phatalawani ta chuan class dina zilai sam hi panga an nei tur ani ti te ateng te kha oma ka chu kan sei chho zelang tin i har sanna chan te ti kha kan an tar langa i sarkar masa thu chua september ni hia khan provincialization kalpui ni dan tu le school upgrade inan nei nge ngai te ron ti chu ani september ni som ni le pahnia sarkarin rule saron ti chuaka provincialization ni don chuan school in heng te hi an nei tur ani aron ti a nu ninga loka cabinet meeting nei ani ta a chuta chuan rule sakha i in fianga hei in hotenga provincialization tura po za samthum pakoina an phalo hala amma ninga loka i sarkarina thu chua siam kha cabinet meeting a khan i engai niang a phalo kha kan da lut le ta tre ma ti khan kalpui ni a kini kana sarkar ta chia kalpui kana tuma cabinet meeting masa a khan sarkar masa cabinet meeting a khan DPNAR le finance approval la kan ni lo ni DPNAR in phalna nei lowa finance in phalna pe chuang lowa chop chu athut ania chu me ni chuan DPNAR in i min phal sakangai school heti za provincialized chuan kan sarkar vele po rewak lo file kan kaltir halani kan zir chianga are lo khop mai kal hal khop mai DPNAR tang hal chap mai ni asan chu rules ka sarkar ma sen rules alo siama kha ni nia siama kha ni ko a khan di saria khan bo cheta che maya chu chen har sala min siama i he notification hian ngai na thiam theina tur ada tel lo awangin danangin kalpui the ei rule so kan ti te notification anga te rules a phei power to relax om ta khami kha om che lo khan i he kan notification a hi chuan rigid deuh mai na om ta sia nge niang kan man mo lu tuk wang te po nianga in thana ngai to sia kata khan ataka kalpui tumani a khan har sanna kan to ka keini na sarkar thar kan nia kan ti top vek don sarkar ma sati hi kan du lo kan ti na ni lowa da na ka kalpui kan tuma sarkar ma saina da na lo siam kha kalpui kan tuma khan amale mai kalawangin har sanna kan to sarkar tharin ni somni panni thakwa sang ni somni pathum notification ina phu tangin building nei te nga ya kumni chunga board exam a za somre pass nei te nga ta school no panghi school chunga a class again yang tina again yang somni thep nei ngai ni nga thep nei ngai ti te avai chon somko somre somruk nei ngai te ania chu an phatalo fur mea kan lu po hai viau amaro chu dan ani to sia chu enting nge kan relax sanga enting nge kan kalpui don ti chu cabinet in kan ngai to le ngai ani tin apan hi da chuan school somnga le pahnih lai provisional adoption in 8 a plan kai ani a ama in
atun thlen polani lamsam grant in 8 kan neya adopt grant in 8 kan nei le akara hian kan dana hian provisional adopt grant in 8 aum ni ala cabinet meeting in an han choi popa provisional grant in 8 aum ro se adopt grant in 8 zirti tu ten an hlo chan ven hlonga I chu deng chuan I nge niang provisional adopt grant in 8 school somnga pahni om ro se aron ti ta a kenin kalpui kan an tuma dan be chan kan nei talawa tuna hian file kan kalpui me ka loi na vet to DPNR kon an vet vek to a cabinet meeting a chok chok thei turin kan in bot sei vekan cheng chuan sorkar masa ro man na chu ataka kalpui kan tuma wa ro chu a do thleng khalo om lowa a do thleng om nia lo khan cabinet meeting in thuan lo pass topa ataka man kan tum khan har sana kan to chu chu mi puiten min lo hriat sak turin ka ngel le bokani chuan lamsam grant in 8 kan nei le a lamsam grant in 8 hi thil olsam angreng tak chu ni maya sarkar in school apui du khawa pui ani de maya amaro chu he meeting a hian amma a noi nga atam dam ni thina khan noi ria ta ti chawani ta a ta hian kanon ta lang thawa in lo ho thein kaninga an poisa a nge ne ABC amma chuan middle school high school higher secondary anga ti ne tuna chuan I middle school po grade ABC an ron data a high school po grade ABC higher secondary po grade ABC na ron data a khatiang ti ta ka khachuan I middle school la adong tamdarin noi nga higher secondary a pheichon noi ria ta ni to a chu notification ti choni ta a kan chiaranga lamsam grant in 8 hlan kai te zinga school somli pariat hian dan ina phu te an nei phalowa tin notification ti chua khan ti sual pal thila higher secondary school don turzat chau tharlan ni in middle le high school tenen huang khatada an ni ta veka ti khani ta middle school le high school kha ashana red chan ti tura khan notification ati sual pala oma ta khan higher secondary school ina an don turang kha da notify veka ni ta sia chu wang jon har san na om le ta takaman don khan helai rel dan le notification kha a fel talawa chu a san chuan ti thei tho mai lom ni kan tia tin a kan thriat tur chu ni som ni pakwa thakwa notification ti chuan ni a siam thadu tak tak sela chu ka ti ni ke ma chuan min ron chua chal tu deuh te pon nom amaro chu siam that du thin lung nei tan chuan november september october ni sari ni kwa ni mo ni kwa in thanan puanga kami ma hun kha siam that le theina hun omani ataka man pui ngal rop thei thilani amaro chu enge ne ni kwa order chuaka notification chuaka ngai ven su yani ka lo kha apoi tani notification ti that le turin keinin rom han na chu kan siama an ti nge yang ti po amaro chu cabinet meeting a adang pani provisional adopt grant in 8 ngai to nga ya provincialization ngai to nga ya hemi rual hian ngai to le ni mai ro se ti in kan da sideng chuan ba kan la ani sarkar ma science schools thum somli lai upgradation a local pui to hi ataka chantiu turin har san na sang kan tok ti chu a hriat ta a rules siam ngai le notification siam that ngai te boy pui hal charani in rules thar pahni chu DPNR le legal department law and judicial turania department phalna kan la vek to a rules omsa atanga ngai na thiam na kan pek dan tur chin po ngai to me kani school upgrade phu tak te chu upgradation kalpui chun jom sak ani don line danina phu tanga building po nei lo result nei chelu tuk te le school no pang nei tlem lu tuk na school zirti tu te le ain call tu te chu tang le zual sak turin kan nge na in than dona no saruma thil ti ani awangin heng har sanna te hi kan tok ta ani ti hi min hriat thiam pui turin zoram mi pui te kan ngen tak meu ani zirti tu chung kwa le khotlang thanem tak an thil hai nge yang ti po kan ring hetiang ang thutluk na siam hi thil ol ai lo tak ani ti min hriat sak tura kangen rualin
an tan kan be zel ani ti min hriat sak turin kan ngen khan le a tuna hi chuan film takin dan kan nei sa en chung zel le upgrade phu sikul ten du sak an tho thei nan ma lak ani chawang lo me ta hen soi bel lok tu kan ne zo na mai i ni chena kalo soi mai de level 10 b ka hi of grade A china hi Council of Ministers hian ta chung changa te finance po kaltlang lem lovin thurel theina power hi chun nei gen DPNA kaltlang lem lo pan ama ero chu higher secondary school a hian grade A again yang officer level zirti tu ni to wangin zirti tu hi level 10 an la to a hei b ki chu DPNA thalna lak tur ani ti in he laya kan rules in approve tlak maya hei po hi nei ani lo wangin higher secondary I som pan hi te tling vek si kha handa mei dong khan har sana kan tok le a chu kenin sarkar chuan DPNA ra kan dila DPNA ra po an don thu to a school chen khat phei chu screening kan lo ti mana kan lo man mo pi fia wa screening te kan ti mana a lo ti top si mai ru he thil hi I chu DPNA ra na phal ruala finance na an le a han ti pi mai kan tuma screening te po then chu kan local pi ama ro chu I tuna hian again yang atang khang ta deuh si a finance approval han la dom po khan hau tak tak mai thil kha ma dan khan enzel sia rules khan ina a theiam theilo ve man tia kan dan nei sa chu sarkar khan ni nia september ni nia ti chu ka ni saria han nge ne abo pel zong khan ma la se ni nia khan khami set lok si khan na tinge o rigid tu lo siam ti ke ma nia po kan zo na lian tak ani a chumia chuan school tam tak zirti tu te sarkar lu chak to in an oma an school a po a hminga po ange ni government school ten lo ti to ni government school an ti to sil ten lo nei to zirti tu lak lu dong khan sarkar ma sai na dana siam khan akal tlat mai bok sia chu kan har sat na ania elo thei turin ange ni chumi aphel theina tur pon ma kan la ka soyang khan cabinet alu thei tur hen rom hanna kan siam vek to a hemi na kai hoi thil ani wangin nimina po soitlang lo loi la nimina po putlu tura ti ni kan rules nei po ama ro chu a provincialization nge upgradation bera hi ngai to that ni mai ro se ti chuan a boi thak ke mai an ti wangin cabinet meeting chuan ngai to that tur tan ahma sami kha kan sela ngai to that turin kan chop cho le don ani chu school education a tangin kan tianga cabinet meeting kan ngai to that le don ni chu le enge ni zona te